Dobro. Gore svi zemljeno prijedora. Sad je dobro. Moguć da nije Nikolo. Aj, Sajaš. Jebem, ne, kak nije ovo. Kak, ne, viš da ima. Tko? Dobro ga isprljaj. Nemer, ona nemer mak. Nemer, oba dvije. Halo, Mišu. Ona ne. Čekaj da pomoći. Najbolje ne da mal. Ja da se kače i da se vozi. Pa ne je, pa ne. To zbog mojih, Ajde. Sad neka ja se peri. Mačka ne, brate! I ko je, šta je, je li takmičenje završeno? Nije, sad tek počinje. Počinje? Da. A ovo što vi malo njih... Da. Ovo je proba bilo. Čekaj. Vero, znaš Nije što će svoj konj. Jel to da, Adam se ne vodi, ali to je završeno one dvije stove. za Bajram sigurno. Jel to prošlo? Čuo, Mišo? Nisam ja htio danas Arafa dovesti za Bajram. Ima i tu. Pošteno, ratni, pošteno. Ne. Evo, ovo se sjeba. Ja već sam. Piše, lijepo se o knjigama ti piše. Pomolite Bogu, sklanjaj Bajram i hajde od sluku. Aj Marko, gore bjer vrijeme. Aj telefonom. Vero, hajde pomoć, brate. Ovo ko je, evo imaš ti. Vero! Mišu, sad ja ti manu, više neće on moći. Ne boj se. Vodim ga gore persa. Evo, bit će. Vero! Aj, stipi ovo, Aj, Jara. Bela! Ajde! Uzela ne. Ima temperature na Vidra nosi pobjedu. Pa šta malo udri? Evo pobjedio Vidru. Gori ga, Odmori ga dobro. Večar!